World Cup round of 32 lut ding hei ta a lut di tengi ki thei chiang ta koi na la die Argentina lam tire mo hilo le France le Ronaldo le Spain te om lang tire la die chi hi Sunday 28 June a he World Cup prediction ball de pe ka hi wa na gel changa koi ho pi thei kang in jo hi namin ba Kim nei ning nang Messi fan mo ne okay mag Japan Messi na support Nia wapat bol pe apat ni na ball na pe bang level na pe district level okay bang position na ki mol jale defense okay Messi to Ronaldo koi siam na sa joela Messi God debate be the ngai sia Messi bang siam na sa jot bang ja siam na sa jot play vet dong la na ti hezing to Messi akichep dan pidan a bol tham dan yan lang na pi yang le Messi chu Ronaldo to te the yang ai pe Messi fan hi le Messi match teng nen mo tu jing kal ne nei gol bang ja khum tai war ka ba Messi in ma tu ni adinga chu 16 na ite lo tu ni match sana lo ka chi tu kuma goal group top scorer sina ma chi le Argentina final lut ka den gin tan mo lut ne koi to ki jial le na ging tai le France song hikit be ta ke gin cha dan France te danger na sa thoi danger thoi koi star player na the Mbappe Dembele abona position jo si ako mo ko kasun chi deba Scott chumai mai lo yi mo Mbappe in goal li khum Dembele in goal li khum Olise abana dowe zong position jo se hi deba Scott ne hi neng prediction hi le Messi versus Kylian Mbappe repeat of last edition World Cup final dia gin ta hi na prediction adi ai le na amigos ticket kang kat pe di hi amigos te ni prediction ball te hi a ball di te lak khat ala de ya no kat ta wele kanawa ding khat kala okay na prediction to again bang Miguel nai le chala all the best Messi fan ke chu koi fan ka again ai le da chen hi ka subscriber ten block khawa chin ke le referee te la pang ka hi tu ngai referee te zo de kin ta hi tara khop creative vision ka player te la tung sang lo hi khop he na ki mol tai tun Ranglas Punjab FC mo under bang jan ki mol 16 under 16 last season goal bang jan khomai la khat zo khum mang position ki mol defender to sa defensive mid play na mo gi ge thoi movie ge ang striker ri inki phallo chan du uru nai ki tel lo goal ki khum thein lo gol khum academy na lai goal khum musician bo ni chana mo Messi mo Ronaldo okay Ronaldo hi goal ni khum na am back chatu jing kal back na sa thoi bang chi bai na tu jing sang engine pai lo ta song no go la pai ke mo Portugal te final losing ding tai ding ta mol dan disappoint ton lo mo tu tan to ajo disappointed e ba medicine ki mol le siam deu do jing knockout tournament chu last edition Argentina te hoi to lo match jo se improve to jelo mo fi khadamen tu jing kal jo chelo chun tire easy bot dia to ko Croatia Spain France mo abai dia le te la ko na hopeful pe ne friends mo friends na hopeful ba Spain te lamin Yamal Pedri to lo jo thon la ya mo Spain te law lo mo Croatia te bang jan zo di wei Croatia te mo 3-1 okay tam zo tu na che mo Colombia to na struggle dan le ni na mo ne mo game chu match kana jat te lo hin Croatia te zo to lo chin Spain te bang jan predict de le 2-1 okay semi final France to ki jel ngai di final lut na mo France to ki jel lo chin bang jan ngi tai le penalty a zo de alle lam Argentina te final kai khal jo Messi versus Ronaldo ingi dia bang jan jo ding ging tai le 2-2 ki draw din penalty a zo de okay Argentina te Messi la fu na sa thonai le siam Argentina te la bang tan tuning tai final kai ding ging tai jing talo alle lang koi gi
Portugal khattale ko ya final ka din ging tale dang Mexico Mexico okay home fans te ma ki mol di hi choi silbang ma lo thei lo hi a ta jai Brazil England Argentina talang atar khatlam jong rai lein potential nei ta tampi ma hope all the best wala kipa thank you for the prediction hello bro na min piam kami ni le tanggo mang nang yaw me kay simula Barcelona jersey na sil dani tammi classic Barcelona retro alui te ki ball tha pen mo okay Barcelona jersey World Cup lai ta na sil chu Messi fan mo hello Spanish Messi fan jo kahi tung Messi top scorer deng gin chat thon kay fan khan ina chu ka ging ta thoe azia hit knockout round of lut nai lo 3 matches 6 goals Kylian Mbappe 4 Dembele 4 Haaland 4 ama chutwa hi knockout round goal nin khum leong get ko lang pato dia na gin chat thona tu chung koi final lut den gin chara final hi kitu te dia hi kay lunggela hi France bang chu lo thelo ja ka ko hen na Messi te lai chan hung den gin Argentina jong hi Argentina ka ging ta thoe tu te dia di na Argentina hi Messi akir live al na salo ham kiri lai ti di jing ma kiri lai chat chu hi lo hi lang le man amana carry ti di ham na Argentina le France ban hin semi final lut dia team ne gin chara semi final hi Spain to Germany hong dun dikat ye kay gela Spain to Germany na Spain to Germany chu tire khadaum hui ta ya na Brazil la England la chance na sa thon Brazil wang ka ta san be he yang problem mo hi team combination be se lo ti di ham na ama personal ama ona ke team num ngen ta bang hi ja hi ta san be se lo Ronaldo in Portugal match hi goal nin khum chu am back atin Portugal na ta san thawam mo jong a player ho hi squad hi hoi thoin na e bang a chu ama hi Ronaldo chu ka ken ka da jong hi di pon he jong le amo hin Messi chu ati min angai lu na support hoi tho hin na Ronaldo wang hi Messi bang support bang hi mu be se lo na ya cho mo hin tu ta match alui pa tunia chu hello ma sapa ta bang chi chemo le wang chun Portugal jong chu semi chan be lu the jeng ka ging chai Argentina la France ngi chemle yam the prediction score line tu chung hi for France hi forward jong hoi mu mongin na mo hi gim kichat bang chum thoe aji chu Argentina hi defensive lang hi hoi be se lo hi ja na France bang chu kichat thoe ka tinu Kylian Mbappe Messi chiteni bana hi Ballon d'Or dia minute lan be de le chung koi ni gin charam World Cup mo mangai na tu chu apen Dembele to hele andang hi Erling Haaland Haaland jong mabana World Cup an bol hoya le chun na Haaland jong contender sang tho ne be tama jong pau me len final tel hin Messi le Kylian Mbappe hi kitab to kidam prediction biam dilo be te okay pamel bro World Cup ko ni support ham Ronaldo Portugal su goal ni khuma chu am back ta tu jingka Colombia to kichawa chu back na sa thawang boilo match kada tu ka ve khalo tu jingka na bel lo okay Ronaldo te final ludan gin charam I think king ta koi to kimolin gin ta la Argentina score bang jadi na gin tai 5-4 yes penalty di mo full time normal I think penalty chu hi mai the all the best Ronaldo all the best of luck so bro namin ba Nakman how okay kutung World Cup nen jele Nakman Angel koi na support Argentina as kato yo si Argentina Messi top scorer din ging tale kutan goal ban za khum tale nga gop mo okay tu jingkal tu jingkal ma achile Messi bana koi top scorer din ging tai Mbappe
Mbappe mo goal ni chau ki khia ya mo final loading ko le ko ning tai la final loot semua Argentina le friends mo mi bangjai khar ke dong ta mi level Argentina versus France yo ina le zong surprising tamma ma round of 32 ki panya ke sapania Spain again khanai si wa England te homecoming it's coming home chigi game ai wa ta jien he Brazil te Neymar last generation Neymar te lo ya de he last so bai ta finally na prediction goal bang zarin ki tai prediction mo Argentina 3 John France 2 okay 3-2 mo ki pa mo di AD sen ma ane na neo na me le na bu be na le song ana loi palian ki kitu apia hairstyle ket le Maradona te hun like energia te hun la hi ngai hoi sima len nang ko na sport tu tung Argentina na mo hairstyle ko inspiration bang ko yana copy de we hilo lai cha dan inspiring cho ka hidi lo na ile le copy jom to la hoi ting ti di dan okay Argentina te hi Messi in goal ko khum ta top scorer ding naging tai la tu ti da wang chuna ka gen cha to e wanga chu sei thelo na to mo ti sei dia opinion ho ma chu ni han ta na a fit long chu ki ta na hi zong ne chun but he can perform na chi gen cha to hi match thuma hi goal go ba khum la chu at least match ni be hung ki chim na la de hisab le khat leong gup sigi get na world cup top scorer goal som goal ko goal sigi ti la dam hi ai chu tu chunga hi arrival ti dio je dia Mbappe dan chu halen ho na mo prime nei ta ja hi I chan hung kai sang diom ti pas hello ya na Messi hung kai sang le chun top scorer so of course na sigin cha nam to chu world cup history goal khum tam pe na hi ba na hi top scorer hi goal gup khum hi na dang se li hano ya se hi na Argentina final kai ki den gin charam da full sa thawam possibility wang cha sang hi na ji chu because Argentina tu le tu chu squad chu put the star playing chu amdan chu France Portugal hol to te dia squad chu star player chu hi ong le but then amo ho se dia chemistry ho na chemistry ho hoi chu because they play for like ga het dia chu Messi dia ki chim ta bang tak chim khat na da mu do the khalam chu ja na of course ki side Argentina chu na support hin final ni chu na dei sa din Argentina bana koi top 3 team na big deal chun koi dia na gin chana top 2 hai na Brazil na because Neymar na Neymar chu ngai sang khat chu ya na ngai sang ja la di ham Neymar chu world cup ma sa jong hi squad a jaw logo hi na pressure sang wal Messi Ronaldo to ba kuilut kit ngai sang khat chu ki pan pi chu na okay after a technical thui lo na dei sa chu na dei sa chu Neymar zo chu Spain na Spain hi pi ham strength le weakness strength na mo dan Spain chu tu da hi Spain hi a defender bo hin na like defender bo hin khat weak sa but then dang ho chu tu da chu perfect na France la tina sang France chu gimne tu da wa kichat pen hi Portugal sang kichat zo hai substitute a ho si jong hi gam na om le final lu the dia om le de to Kylian Mbappe hi kum naw pang ta hi wang hi hoveling pe to le mai hovela world cup goal tam pum pe ne gin tar hi ya un khal lai ni Messi le Ronaldo era hi koi man overtake zone on si vai chi ai na le Lamine Yamal Kylian Mbappe Erling Haaland te hi generation tha khar hi wa ta jin tam te hi they are just breaking record tam ma ball wai ha ta jong hi Kylian Mbappe hi goal som le gup khum hi to man tu lai ta ni goal li khum hi overall world cup ya kum naw pang te ni Messi jong overtake te le kilo ma France to Argentina repeat nang possibility sum na sa am hilal England le Brazil lu den agin chat tire chi vedai le France to Spain to Croatia to Portugal ti hoi khat aum no hi ta win na akhala chu Brazil umin England umin Colombia jong umin abale Argentina umin France to Argentina na tu te deba hi kata san tho chi so mo group tin sum ya na France hoi mo mong ya na ba Argentina chu le
head sila ka sa ibang nga na possibility wang sa sangi sa ama ni final ang kisuk tukit din na Then ki pau me ingin na hairstyle ga abet las eh model ho na bang je thank you pame ana loi pa hi le sang ya loi sang ko na pan pi Ronaldo Portugal tu jing ka chun na long hai nam ki chep dan long hai tho Portugal la den gin charam koi to ki chem na gin chara Portugal to koi ki chem na gin chara French Portugal to French final lo semi final ki tak to dia o mana Portugal to koi adang French lo dang ni le thuma sei the ya na koi ne gin chara Germany okay dia to Ronaldo gol jar khum dem thum bo Messi sa tam zon khum na khum sa nom lo hang ki ba me sang thank you Bro na min piham Min ko hokip. min ko ki mo min Ah, ko ye na favorite footballer ko is supporter Messi. Argentina tu jing kal goal khumta top scorer the mai ding tai Golden boot chumudi. Messi in goal khumcha Ronaldo la fans te gen thei deu thodi wai le nang ngai da Ai gan thei di. Kylian Mbappe Erling Haaland Dembele mo goal li bang khumta wai lo Messi khu 6 ahita World Cup history ada tam khum pe na hita top scorer la joding ding tai le Ding cha. Mongvel khum ben la ding tai At least 9. 9 pa hi round of 32 lut pan ding final lut le chu match li le ngavel chum la ya mo final ko le ko ki jeling gin tai le Argentina to France. mo French day danger na sa thawai Danger thau. mai mau danger na forward mo midfield mo hilo team ki balance stop mai Amoy bona team combination thau. Country dang sanga cho. Bona wa he play with na le a hoi. Dembele goal li khum Kylian Mbappe khum Ebowen la perform Barcola la perform position josha Argentina te hi Messi to over dependent na sai la ya depend wal Kya depend lo. Messi chu forward lam hi mo. Ei wang chu Messi hi nung langam lo chu. A defend jong abona he ki bangso ke ei wang Messi chu extraordinary ti di. Top 4 team semi final loading tel de legend koi gam tel de la tire pe dan the le na le tam round of 32 koi ne tel de le semi final loading Semi final loading. khalanga chu France la Argentina na chi Argentina, France, England. Adang cho hello. thum chau del thei mo final la Argentina le France sing ki mol tale mo France sing ki mol tale France scoreline bang jading ning tai la Scoreline 3-1 in favor of Messi. machine la den gin ta thau cha som thum lek po Messi hi tam pi ging town na la ya ta jen hi bang tan tu dia ma to hi round of 32 kinga ya tu ni hi la Sunday 28 June hi ta jen hi long way to go 32 teams ngi be to na la ding te la hin bang chin pe di gen hi sia tu nin una pa minin chu agin ta dan chu France le Argentina ki be kya ri chi ya 3-1 a prediction this CNN wow in kami prediction bolo te ading ticket jong lai the ya amigo stand hi first prize lak prediction contest tamna jong hi ami gel jamu na jong hi ticket mo the hi a ami ticket no lawa hi le final screening loi te to zan che ai the so ngal de hi a ami first prize ban individual prize 10,000 golden boot top scorer golden boot best player to bara best goalkeeper 10,000 ticket mo the hi thank you Amin all the best for Argentina Okay. and fans Yes. hello